dam chian ha mo hang hi ko la juk April ni hei riat thopang thar ngai ti ding in kanin som chan na mai un thabang ka si Salam peng a pezul in ka do na ka fak I SSP ral ka pasha liang an thi CDF hol ram ral ka pakhat anun na aliam Siang ram falam peng kwang li khopong a siang shem tlai phukom li ral lam sial mi SSPC ral ka polkar a pezul in ka do na fak I SSPC ral ka pasha liang an thi pin a Thiam tor mi song an pam ngai kong ral mai thonglak nak shampi ni lungmali phosa fian tar nak an tua Nizan April ni hlei seri a khan April ni hlei li I chiang shem tlai phukom ni ka dau in an lak mi khwang li khopong sakhan chu SSPC ral kap ni an la kho than nak nga pezul in ral lam an sel sa a kapni kar ka dau nak a fak tia thai si ral mai thonglak nak shampi pakhat ni chun Company kar ka daw na ka hin SSPC ral kap thi mi li hliam tor mi chazin hi declare in kan chim khori lo na in athi mi ruak pol ani zot liao kan hmu ning le kan zup ninga chun athi mi hi minung pasha ling an sikau lai chupian a hliam tor mi song an tam ngai kong walking talking in ani chon mi kan thai kho Company kar ka daw na ka chun CDF hong ram ral ka pakhat ni Ramle mi phunsa a anun nak Apil fe tia lungmali phosa achim alwan chia April ni hleili a khan falam khopi lak thanding a zalam sial ni SSPC ral kapol ni falam khopi in mengsha shonglong a hlat nak mun I a ummi khwangli khopong a ungpunan khwar nak sakhan chu chingshem tai phukop ni an la kho I SSPC ral ka pulleng an thipin a May thal zun kul zun li tal in tram nap da mai song an lak chi kho sakhan la ka daw na ga chun CNA ral ka pakhi CDF zo tong ral ka pakhat CDF hong ram ral ka pakhat le CDF ngon ral ka pakhati in andi lak fon chingram chawza ral ka pangani ramle mi phunsa a anun na an pe tia ral mai thonglak nak shampi sin in kan thai CNF ni NUG chawza kumnga thin samtok a mizapi ni teingang an hmu tiang fekte in an dir kho nak a sadu an tha piak kong chan kwat sham in no ngei nak la tu SSPC ral kap adau choma mi mizapi IO2 palai pol le dau thlan nak shem tlai phukom na ni National Unity Government NUG chawza an dir mi chu April ni hleiruka khan kumnga atling chang I mizapi ni teinak an hmu kho tiang fekte in adir kho na ha sadu an tha piak I thazan champia kong chin National Fund CNF ni chakwat an tial kumnga chung a ramle mi phunsa a nunnak ape tu dau thlan nak shamtlai phu in ralka velte zong upat na kan in pek na I NUG chawza adir kho nak ding cha a alam kip in abom tu na le Kwai tu velte zong upat na kan in pek phone na hi dau thlan na ga hin mizapi ni ani ru chan mi SSPC ral ka no nge nak chalo asham in bong I Federal Democracy Ramkom Sernak ding cha a NUG cho chak nak chu ABP tuk mi CT hi kan chawhlan ko tia CNF ni an lak der chupin a CNF chu NUG chawza tal in Kidmi le ruanak a khat mi thlang chung shem tai phun na ERO he ibom in Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Unions CEF song kandir I mizapi dau thlan na ka hin pe na kan hmu kho nak ding cha a ral kong le ram khil kong a kani pe tlai nak song a fe chin lang mang nak a kani zom cho ma ko tia Chin National Fund CNF ni chakwat an tial mi a an lang ter CDF Zophei ni minodi lak dau thlan nak a ital chiao ding in kumnga an thin nak chamtuak a for fear nak an tua Chingram thamtlang peng Zophei hmaram a shambun in pado thlan nak a betakte in achol chang choma mi Chingram chawza chungtal CDF Zophei chu
SSP Siral Kap no ngay nak thalo asham in bong ding le Federal Democracy an ko nak nga daw than nak an tua April ni hlei ruka khan kum nga an kling I pawdo than nak a hin minaw di lak ital chiao ding in kum nga an tlin nak cham tua ka for fil nak an tua kong Children Defense for Zophei ni zan April ni hlei sari a an than Zophei Council Conference chu thongnikul lai rukum April ni sari in ni hlei khatiang Zophei hun pakhat a kan tua I Zophei Council chungtal pol CDF Zophei ral kap chungtal pol khwa upa pol ramdang in palai pol CDM palai pol le khwalian kan som min hati in kan di lak mi nong zati som thum khat kanetal khau chu conference a chun Zophei ubadi repnak le chapchon nak song kan ngai khopin a shroi tu thar ithim nak song kan tua I pezul in hai lei a kan tuan ding mirian kong song tlamthing te in kan ni chai mai khau na SSP Sural Kap no ngay nak chalo asham in bong ding le Federal Democracy kan hu kho nak ding cha a kadaw na kalpi ding in CDF Zophei kan deu na hi April nil hei ruka khan kum nga kan tling chang hi kum nga chung a ramle mi punsa a nun nak thisen thlanti le pum cheu pe mi kan ral ka velte upat pek nak song kan tua CDF Zophei cha a ram chung ram leng in kup sam tu mi za pi le dau thlan na ka tua mi kan hoi le nan di lak chung a kan ye lom tuk hring shan dau thlan na ka tei na kan hu kho na ka pe zul in nan kan bom chan nak lai song kan en nol ka na tia CDF Zophei ni an lang ter SSP Siral Kapu ami dau tla lo thim nak I aphi chuak chu kan chaw lang shum shum lo I Miza pi zong ni nan chaw han ve nak ha lo for fial kan induk fon na SSP Siral Kapli an ma he atang ti mi phu pumpak minung vial te chu Zophei chung a zai man ngai khau lo ding le kal khau lo ding in pezul in kan kham na lai minaw na ni SSP Siral Kap no ngai nak thalo asham in bong I aran nak in adik mi Federal Democracy ramkom kan sar kho nak din cha a le pawdo khen nak a hin te na kan mu kho nak ding cha a narak ital ve chiao nak lai song kan in som ha CDF Zophei chu ma te kho khan lai rel nak nol kan hu kho nak ha le mi phun thuk ruan nak a kho nak ha chin mi na le dau thlan nak atua mi phukom na he lungrol te in pezul in ka dau na kan kalpi lai tia Challenge Defense for Zophei ni an than mi a an lang tar chi CDF holngoram to atim mi ral kap training guiding mi na chu April nil hei kwal han a General Headquarter funding in thaitar na an tua Chiangram holngoram maram a shambun in pawdo thlan na ka betak fe in a chol chang choma mi Chiangram chawza chungtal Challenge Defense Force holngoram ni Basics Military Training Thokchan and Team E Training Academy mi na chu April ni hlei kwal hana khin General Headquarter Pandi ding in an theitar na khongni kula rukum April ni kula khin CDF holngoram ni Ralkap Training Basics Military Training kan thokchan chang chu cha a holngoram horam chung I a ummi khokip in Ralka patlading mi na chu April ni hlei kwa hlan a General Headquarter nan phandi lai holngoram haram chung I a ummi khokip in silo a maram dang in CDF holngoram a Ralka tlak adu mi nan uma chun holngoram People Organization HPO Head Office Defense Office diaw khomoi le khokip a dear mi Local Administrative Board LABCN a thaitar nak tua kho asi tia HPO CDF holngoram ni an lang der chupin a fiang deu in thil sining hladadu mi nan uma chun information and contact phone number +916909243425 +918731053112 le +917005718781 a hin zetik chan pau a petlai khopeng asi tia
HPO CDF Hongoram ni Anthania chun Langtarchi SSP Sural Kap ni President Uwimental in Thongtla Thongli Zathum Ling Luatna Pekha State Security and Peace Commission SSP Sural Kap ni Sham in Ongay na Lak Lechangka in Thongning Lo in Antlay mi President Uwimental in Thongtla Thongli Zathum Somthunga Chu Luatna Pekha Kong Popular News Journal le NP News Tal in SSP Serial Kap Adir Kam tu Media Pol ni Zan April ni Haisari Anthan ni Zan April ni Haisari Kolkum Thar ni Sham in no ngay nak ala tu me ang hai ni Thongtla Thongli Zathum Somthum nga chu Answal nak angay thiam nga I Luat nak apek na tu chung President Uwi Mi Zong Talve I Chung Karsin himte in aphan sang tia SSP Serial Kap Adir Kam tu Thongzap nak ni chun lang ta Chatial Thiam Seya Thilne Uzong ni President Uwimin chu Achung Karsin aphan khau sang tia ama pumpak social media chamai atar lang ve President Uwimin chu SSP Serial Kap ni sham in nonge na kanlak Kongni kul lakhat kum February ni khata khan phongning lo in antlai I more na case punli pin article zalis thum in taza anchoi kumkwa le thar chung thong thak ding SSP Serial Kap ni bikhia nak anrakwa piak Uimin chu SSP Serial Kap ni luat nak anpe kau na in an madu lo ning in acho chang than chun an ngai thiam mi casual te an nun tar than lai dan tat nak pek an tim gong SSP Serial Kap Women chu SSP Serial Kap ni luat nak an pek kau na in an madu lo ning in acho chang thana chun an ngai thiam mi casual te an nun tar than lai dan tat nak pek an tim gong SSP Serial Kap ni an that mi an lang tar chi Doang San Suu Kyi chu thongin chung kauri tia NLD ni achim mi mai shrei mi SSP Serial Kap ni sham in nol ngai nak an lak na changka in hongning lo in an tlai thongan thlak mi member ram ro nak pe tu Doang San Suu Kyi chu pezul in thong thlak aton kong NLD in chim nak nol ngai tu Dr. Myung Hun ni achim Doang San Suu Kyi kong he pet lai in kan ni NLD chungtal zong ni pido kan vazau umlau yangon khopi an thiam kha mo kan ti kan vazau thana in an thial hlei lo kha an tim lo ti in kan thai in an thial ti lai ti in kan thai na in chu zong chu fe tar ok athari lo thongan thak nak thong in chun pezul in thongan thak ko tia NLD in chim nak no ngay tu Dr. Myung Hun ni chun achim Doang San Suu Kyi chu sham in no ngay nakala tu SSP Serial Kap ni Amor nak phunglam tel in case tampi in solan pod daza anchoi tu som thum panga chung thong thak ding in bian khia piak pia thai si Shamtlai Puvial te nan Shyam Nam Chiadi Ulo Ramkhil Boy Nak Chu Chai Mai Nak He Apichwa Kan Kolta Lai Tia Me Ang Hai Ni Achim SSP Serial Kap Adau Tu Shamtlai Puvial te ni nan Shyam Nam Kaltak Di Sang Ulo Ramkhil Boy Bai Nak Chu Ramkhil Ning te in Chai Mai Nak He Apichwa Kan Kolta Lai Tia Sham in Nol Ngai Nak Ala Tu Me Ang Hai Ni Nisan April Ni Haisari Ni Kolkum thar ni achim member hi adi lak in adai kho nak ding cha ka dei natlak nak NCA min san thut mi chu thate in kan kilven peng kauna in aphung achalo mi boy bai nak bul ruang rem dei nak sarding in kan ni zom mi hi a har sa ngai kau asina in kan ni chawza ni chun rem dei nak sarding chu putka kaw pi in kan on peng kau Ramtlai punha kar achang chu ama mi boinak velte hi dei kho nak pezul in kanizom pengkau lai chucha rampi adau tu shamtlai phu velte ni narsham nam kaltak di chang ulo ramkhel boinak chu ramkhel ningte in chai mai na he apit chuak kan kol na lai tia for fial kan du kau na tia sham in nol ngai nak ala tu mi ang hai ni chun achim
Moya peng SSPC ral kap ni baman thak I tual chung mi pathum anthi minong pasha leng fiaman tuar sagay ram chan moya peng chawka khua I antua mi polkum thar ta jam poi adok nak April nil hay ruka khan SSPC ral kap ni chunglai in baman thak ruang swal nak ngay lau tual chung mi pathum annan nak aliam I minong hay thum ni fiaman tuar kong Moya peng PDF in drama way tu ni anchim Moya peng PDF in drama way tu pakhat ni chun swimia lam pati chonga khan no Western Command headquarter in Arakai mi Girocopter pathum SSP Siral Kap ni Bampol ang thakruang motorcycle chit leo mi swal nak ngay lau tol chung mi papakhat chu atay in aten I makati anun nak aliam chun in chung I ni tual chung mi panhi zong bom ni athak na I makati anun nak aliam ve chupin minung hei thum ni tliam ha fak ngai in antuar I nak in panga shong zong azok tia achim chuban tuk chiam in April nil hei ruk chun khan moyaram chen pau peng Wanlei khua SSP Siral Kap ni chunglai in baman sak ruang swal nak ngay lau tual chungni panhi annun nak aliam I minong paruk ni kliamman tual tia thai si Mizoram Myanmaram ni pakhat li tual chungmi pathum chu wi thai si tlang singkhat he antlai ha India Mizoram Ramkul chung Myanmar Rami pakhat li tual chungmi pathum chu Rithai si methamphetamine tlang singkhat he antlai na kong Mizoram Thawngchimnak ni anthan Mizoram Ramkul Rithai si dautu phu Exist and Narcotic Department ni April ni thai nga Zinglei Thawngchimnak hai khatle somni shonga khan Aizol khopi Falkland sang Falkland pangpar dumpong Assam Ramkul tual chungmi Zakaria Hussein kumkul le kumriat le Dutch Udin kumkul le kumnga chu rithai si tlang methamphetamine he antlai na tia thai si rithai si dau tu pu ni antlai mi na pani chu chaklat nak antu na no pezul in tatlai nak antu than I antlai mi rithai si pol Mizoram alu pi tu Myanmar ni Folngauram Maram Khomoi Khwa mi lalnun zira kum som thum pariat song Jan lai swimia lam pari le chewa khan antlai ve tia anlang per chupin lalnun ziri ni Mizoram rithai si pol alu pi kho na abom santu van la rin tuanga kumkul le kum sari song Jan swimia lam pasari shonga khan antlai ve I rithai si purna anman ni moto le phone panga zong antlai chi tia thai si rithai si tlang pol he antlai mi na minung pali chu Huning te in dan tat ngak pe kan silai I kumsha in kumkul chung thong thlak kan silai pin rupi singkhat in singti tiang liam tar an silai tia Mizoram Thawngchimnak ni chun lang ter Malaysia ramri phongning lo in alut mi Myanmar ram mi som thum leng an tlai than na Malaysia kalana rampul I ramri lu nak lampi April nil hei ruka khan phongning lo in alut mi Myanmar ram mi som thum sari an tlai than na kong thai si tlai atong mi na chu Myanmar ram mi pakula sari le nu pasha an si I ngai a help mi chatlap document pampling te in an ngai lo bu Thailand in Malaysia ram chung moto in an lu ruang an tlai na tia thai si atu bantuk in an tlai mi na Myanmar ram mi som thum sari chu Malaysia immigration zung ni angai mi ubadining in dan tat na pirding balik sakhan an kalpi na tia Malaysia razam kong atoral tu ko ailun ni ama pumpak social media chamhai atarlang chuban tuk chiam in April ni thainga zonga khan Malaysia ram keda immigration zung ni antlai mi nga chung in Myanmar ram ni songa chu Kuala Lumpur International Airport KLIA 1 in Myanmar ram anpothan na Malaysia ram chunga him phungning lo in alut I kusami anungti na halaw Malaysia no ngai tu pol betakte in control chang chok ma kau tia keda immigration zung ni anthan
lungmali post tha zang akan pe i kan thong chim angai tu nandi lak chung a tane lom tuk hring shan ni khat ni lai a thong pang thar he kane tong than na lai